Može, ide epizoda. Ide jebote. Prva službena Evo nas, nakon specijala. nakon snimanja specijala. Prva objavljena, nadam se. Da, a i prva, jel je? Kaj, Da. prošli petak smo pokušali snimiti starove Jesmo pa smo nešto. posrkali kurac. Dobro, ne morate vi to znati. Nije sve bajno iz Ja što najbolje imamo jednu koja je bila dobra i pogubila nam se. Znaš ono kad smo prišli u godišnju, da ti ništa ne radiš na godišnjem. Šta je s tom epizodu? Koja? U hotelu, tako smo počeli. Ne, pa imamo tu. A Tu to imamo cijelu dobro. snimljenu, ali Okej. no, A nije nešto? Nije nešto. Okej, to je ta. Mogu ja pogledati iz edita pa ti Ma ne pokazat? moraš. Šta će nam bez veze? Dobro. Ide epizoda prva nakon objavljenih specijala. Hvala što ste gledali. I vama, pederima, svi koji niste pogledali, jebite se. Dođe mi da ne izbacim epizodu podcasta dok ne dođu... Dok svi ne pogledaju. Da, dok svi ne pogledaju. Da. Mi smo kojiš naivno mislili da će na specijali planut. Nadali smo se da ćete vi kao svi pogledat to brzo, iskomentirati, pogurati algoritam da se specijali prekažu ljudima koji gledaju samo stand-up Da. na YouTube. To je cilj bio, kao da algoritam YouTube-a pokupi to i da ponudi ljudima koji inače gledaju stand-up. Ali vas kurac boli za našu Ja mislim da su karijeru. oni vidjeli video Urlona specijal. Jebeš ovo, stavimo daj kuhinju. Očito vas nije briga za našu stand-up karijeru, ali ajde, hvala vama što ste pogledali, komentirali, Da. baš zbog algoritma. Ko je pogledao i rekao da je super. Ajde, ako ste pogledali bilo vam je sranje, napišite u komentarima da je bilo sranje. Da, eto. Pomoći će. Da. I još ako se možete posvađati nešto Hrvati, Srbi, Da. nešto dole, Nešto. nama iz ljubavi, evo. Da, barem. Tako da evo, ali mi smo jako zadovoljni što smo to izbacili. Potrudili smo se masu to snimit. Samo mi vidimo greške, nadam se. I bomba je. Da. I nešto sam se sjetio da je bilo fora napraviti možda kratke video outtake-ova. Aha, da, možemo. Kao blooperi to Evo, sa ako snimanja. dođe specijal do... Bare do 30-40 tisuća pregleda. na 50k izbacujemo bloopere. Na 50k izbacujemo blooperi i možemo ih iskomentirati jer su smiješni. Da. Kad ti daš one komentare na onaj tvoj set kad sam te ja prekinuo zbog ono muzike, meni to, ja se toga sjetim, ovako randomly, Da. i smijem se Super, sam sa sobom. besno je bilo, da. Ti kad ti se rušio reflektor, onaj... Ma hit, evo, tako da ajde, pogurajte nas malo, bit ćemo vam Da, zahvalni. ajde, pošaljite mami u Njemačkoj da pogleda. Da, pa svako ima dva prijatelja, kuš jednom debilu pošaljite Leonov, drugom debilu pošaljite moj i komentirate dole nešto pušite kurac vas da majmuna Da. i nama stop. Top, stari. Mi oduševljeni. Hajmo mi To je jebote. to, ajde. Ovaj dečko je pitao me za ovaj humor i to mi je Da. simpa pitanje i u kontekstu stand-upa isto fora. Pa eto, pročitaj. Kaže, brate, zašto su Srbi civili? Civili pa Stanovništvo. Ma i mi smo civili, jebote. Kogod nije u državnoj službi je civil. Overall duhovitiji od Hrvata, a hrvatski komičari brutalno bolji od naših. Nije čak ni blizu. Food for thought. Kaže, ti si nešto to je pitanje za podcast, ali kaže što da ne, nešto baš admišam, evo vas gledam i top mi je, dok ne mogu da izdržim 10 sekundi srpskog stand-upa. S druge strane, srpske komedije goated, a ne znam postoji li hrvatska komedija jedna. On je mislio kao serija. Da, postoji, film ali je. on. Ne baš. Zašto su Srbi civili overall duhovitiji od Hrvata? Pa ja ne mogu to potvrditi, jer ne znam nijednog Srbina civila, a ove koje znam ni da su nešto urnebesni. Ali kužim, kao, djeluje ko vibe takav, da su Srbi Opušteniji, malo da. opušteniji. Zašto su opušteniji ne znam, ako su duhovitiji to je sigurno zato jer su opušteniji. Da. Ali sad da ja mogu reći da... A ja bih ovo skoro prihvatio ko činjenicu, jer moguće da je istina. Moguće. Ali ja neću... Djeluje mi mogu, i ono, djeluje mi kao... confirm or deny. Za Bosance znam. To je činjenica. Da su duhoviti Zato Jesu. sam se osobno uvjerio svaki put. To je ono next level jednostavno. Nešto zašto? Zato što je Balkan duhoviti od zapada. Da. Mi u Hrvatska malo gravitiramo više zapada nego Srbija i Bosna. Hrvatska glumi Europu. Tako je. Hrvatska glumi Europu. Mi kao ne, mi smo fancy, nismo mi seljačine z Balkana, ne. I tu gubiš vibe. Gubiš stari, a jesi. A jesi, da, praviš se da nisi. A oni se ne prave barem. Da. Ni Srbi ni Bosanci se ne prave da nisu. A što se tiče hrvatskih komičara da su brutalno bolji od naših, od srpskih. Zato se auto, ko Srbin.
Mislim, Pa to isto, ne mogu reći. ja bi dao logičan odgovor, a leži u tome koja je razlika između duhovitosti, da je neko duhovit i smiješan. Aha. Znači, duhovitost je, možemo je nazvati vještina. A u Hrvatskoj jednostavno je stand-up razvijeniji zato što Više je truda uloženo. Više je truda uloženo. Scena je starija malo i više komičara. I jednostavno, pošto jesu malo zapadno više, stand-up je zapadno. Stand-up je zapadnjački, da. Zapadnjačka, umjetnost sa zapada, tako da je to, više truda je uloženo. Ali ta duhovitost je, jel tako, produkt Ali isto ne mogu reći u smislu... rada i urbanosti nekog središta. Nisam ni pogledao puno srpskih komičara, ove koje jesam mi nisu nešto kao sad vidi kako je ovo gore od hrvatskih, barem poznatih. Tako da isto ne mogu iz osobnog iskustva reći. Ja pogledam neke hrvatske komičare, mislim, žasu, brate. Recimo. Da. Da. Tako da ne mogu... Neko ko se ističe na hrvatskoj sceni i koji napravi najveći boom na Balkanu je Vinča, ali brate, on je polusrbin. Da, tako da... Vidiš ti to, ne znam da si znao, ali Vinča je, ne znam, ali polusrbin je srbin. Iz srpskog sela je, tako da ono. Ja mislim da se, ne znam kako se mislim da je on Srbin rođen u Hrvatskoj. Da, tako je, da. Ali nisam siguran. Tak da, ali da. Mislim da za sebe on govori da je Srbin. Pa da. Ali ne znam, da. Nebitno, uglavnom, Vinča je naš najuspješniji komičar u Hrvatskoj, a Srbin, tako da nije to možda nužno Srbija ovo ono, nego... I Vinča je prirodno duhovit. Da. Znači, Vinča je smiješan. Da, oboje. Oboje i jako je sličan na stage uživo. Da. Tako da ni uživo ne možeš doći do riječi. Tako da eto, ne znam jesmo odgovorili na pitanje, ali nismo, ali... Da, eto. Jesu, ja vidim da su Srbi duhoviti. I serije... to je zanimljivo. Oni su kulturno i baš možda zato jer jesu malo iskreniji i umjetnost im je iskrenija. Ali umjetnost je iskrenost. Da. Kuriš, i zato im je oni su umjetnosti možda bolji od Hrvatske. A Hrvati razmišljaju kako bi ovo trebalo izgledati. Tako je. Nešto stvaraju radi drugih, a ne radi sebe. Tako je. Stvaraju kako misle da bi trebalo biti, a ne kako je. Da, uvijek bi prije pogledao da moram birati među hrvatskog i srpskog filma, pogledao bi srpski. Bar što tiče nekih novih. Možda stari hrvatski i serije filmove jesu bili puno bolji, tipa Naše malo misli. Da, tako nešto. Kuriš i tak. Neke starije serije koje su bile baš hitovi i s razlogom su... Naši i vaši, sjećaš ti toga? Poznato. To su ti Hercegovci, ti si ali nisam gledao, kuriš. Ali ove sve nove pizdarije su trash teški, baš trash. Da, većina televizije je trash. Loša imitacija Hollywooda. Ali onako... granično šizofreno loša. Kao... Mene čudi da ljudi koji su profesionalni, neko ko posjeduje skupu kameru, može stajati iza te kamere i snimati to. I kao, da, ovo vrijedi snimati. On si misli kao, okej, ja dobivam pare, boli me kurac. To mora biti stav dok snimaš hrvatsku seriju. Ja dobivam pare, ja mislim da svako ima taj stav. I producent isto misli, ja dobivam pare, boli me kurac. Ovaj gore, što ja dobivam pare, boli me kurac. I svi imaju taj stav, a ne kao, idemo napraviti nešto što je dobro. Ne, oni svi snimaju kao ovo snimamo zato što ovo neko želi. Da. I misli da, ali to oni žele, to ćemo snimati. A to niko ne želi. Niko. Znači, oni snimaju to, a niko to ne želi. Da, i onda se desi da to ljudi gledaju jer nema šta drugo za gledat, kužiš. Nema šta drugo za gledat i onda to postane neki standard i onda se standard, zapravo, ljudi se spuštaju do standarda. Kao, ajde dođite vi gledati ovo naše stranje, umjesto da se standard diže do ljudi. Jebi ga. Klasika. I to je u biti hrvatska televizija je u biti državna firma. Da. A državna firma je u prosjeku troma. Pogotovo u Hrvatskoj. Nesposobna, nisu najbolji ljudi na najboljim pozicijama, je tako? I onda ne može izaći ništa istinski dobro, osim slučajnošću. Da, ništa autentično. Da, iz toga. Tako da A u Srbiji je, ne znam, očito bolja situacija. Ne znam, ali ja planiram jednog dana sve to razjebat i napraviti bolesne hrvatske serije i bolesne hrvatske filmove. Ja mislim da Hrvatskoj tako treba jedan dobar sitcom. Ima jedan super... Ali ja mislim da žudi Hrvatska za dobrim sitcomom. Je. I ima jedna serija, web serija, zove se Videobox. To su studenti napravili iz Zagreba. I nema puno epizoda, možda 4, 5, 6, šta ja znam. I gledam, mislim klinci mojih godina, možda malo mlađi, glume.
super je. Baš je onak, traje epizode možda po 40-50 minuta, tak nešto, ima ih malo, ali je jako prirodno odglumljeno, normalne situacije, jako zapadnjački, ali na dobar način. Onako, baš ako ja... A gdje je ta serija Na objavljena? YouTubeu ima. Videobox se zove, ja baš Videobox? tak zamišljam da treba izgledat hrvatska serija neka, tako. Evo, sad ću morat pogledati. Eto. Ti šalješ ljude sa ovog videa na drugi video. I ovdje ste stari. Videobox. Treba dobre stvari Slažem se, Treba da. dobre stvari gledat. Tako da Da. eto, brate, to ti je naš odgovor. Srbija ubija. Srbija ubija. Doslovno. Idemo dalje. Kaže jedna cura, pozdrav, gledala sam par epizoda vašeg podcasta i stvarno se odliči, svaki puta vrišim od smijeha, hvala ti puno. A sad jedno pitanje, kaže, skratim priču, mene zanima da li je to moguće ili muljaju. Ja sam sveukupno imala 2 dečka, za drugog sam se i udala. E sad kada smo otvoreno razgovarali o tome kako su izgubili nevinost, prvi je rekao da je imao 14 godina i da je zajedno sa svojim bratićem i ženskom, i to mi je bio prvi seks, a muž je rekao da je on to obavio sa jednom susjedom kad je on imao 11 godina, a ona 13. I kaže, ja ne znam šta mi je gore iskreno, pa želim čuti vaše mišljenje, ja mislim da su se samo hvalili ili je možda ipak, možda istina. Ja brim da je istina. 11 godina, brate. Stari moj, aj se sjeti. Kakav si bio s 11 godina. Zamisli se Mislim- i vizualno i psihički se zamisli i onda se zamisli da se seksaš. Kao prvo to ne može ličiti ni na šta. Jel tako, taj seks? Pa tada To vjerujem je da ne. dječja igra koja je prešla granicu. To je doslovno dječja igra Lovice je bilo. koja je prešla. Ajmo se igrat sad seksa, Ne, to može biti to. To je Mi- bilo ti lovice se na igraš- skidanje. Ne, ali to je doslovno ono. Da. To je, igramo se da to radimo, ali usput to stvarno radimo. Jer ne može to biti zapravo sad strast neka. 11-13 godina. ono. Aha, šta ti znaš? Mislim, kao prvo, Napaljen može biti. Može gledaj, biti. slušaj, kao prvo, ko gubi nevinost 11 godina osim cigana? Znači, muž, on je očito, me razumiš? Jer neobično, Imamo to je novo neobično. za tebe, stara. A mislim, Nije on i to putamio je na sezoni. s curom susjedom, normalno, selo do, Vjerojatno je rodica kuća bila. do, rodica, ona je nagovorila ga je, jer kako će od bruke krenuti u školu nevini, jebote. S 11 godina, sramoti s familiju, jebote. Daj, pojebi nešto. A ne šta može biti, brate mili, znači mislim da 11 godina je van svakog zdravog mozga. Ne znam šta bi rekao. Mislim, sumnjam da je izmislio, nije izmislio. Očito je, Ne, ali ja bih ne volio čujem, čuti da. njegovo mišljenje o tome, kao, ok, sad kad gledaš kao odrasla osoba na to što si napravio s tom curicom, ono, s 11, 12, 13 godina, kako ti to doživljavaš? Znaš što mi je da je problem? Jer ja nekad kad drkam se sjetim prošlih seksova. I šta on? Jel on smije jebote? Kao kroz maglu, jer davno je to mislim bilo. da ne biš trebao. Kao, susjeda. Da, ili da, on u dobro. svojoj glavi ej džapa. Ili Ovo je jako dobro. kužiš. Ne šta me to podsjeća sad, kao to kad radiš s 11 godina. Dan Soder u svom specijalu je pričao da je on počeo pušiti cigare sa 12 godina, 13, ali da se još uvijek igrao s Action Manom. Kao i Legoćima, ali tako, ima tako neki bit. Da. Mi onda je on smiješno, on bi kao igrao se s Legoćima, onda bi išao odmoriti i zapaliti cigaru. Kao mislim da ću... da će Action Man sad ići kao potući se sa Batmanom, da kao to ćemo, kuš baci cigaru, gaciš je i ideš. Odličan bit A to je jebote. to, brate mi. Znači šta nakon što je pojebo se, šta je upalio Dragon Ball Z, Da. ne razumiješ i ono igrao se sa 17 godina, jer Stari morao je. moj. Znači on je morao istovremeno se igrati sa figuricama, isto i jeba. Ili igraš se s figuricama i onda pojebeš i nagledaš Action Mana i kao... Šta ću sad s ovim jebote? Ovo nije ni blizu pizde jebote. Kao jebote Action On ni Man. kurac nema, jeba. Znači šta će mi Kakav Action Man, Action jeba, Man, stari skite, moj. jebote. Kužiš? Daj barbike. Da, ludo je ovo, stari moj. Ok, idemo dalje.
Bok, evo u slučaju da vam treba još ideja za podcast, imam jedan story time o najgorem seksu u mojem životu, ahaha. Dogodilo mi se jednom da sam preko dating aplikacije upoznala s nekim likom. On je jednu noć došao kod mene i samo smo pričali. Nije mi se nešto činio privlačan, ali kao ajde vidjet ćemo, možda je dobar lik. Onda je došao i drugu noć i mi smo se htjeli jebat. Kao prvo, predigra je bila užasna i kao da sam išla protiv svoje volje. Tu prestaneš inače. Nakon... Mislim... Kako... Zašto protiv svoje volje ići u predigru? Kao to još nije kasno. Jer predigra može ispast, ako nakon Samo predigra to. prestaje kao okej, tu smo. I onda misle kao završi predigra, sad se moram jebat s njim. Nakon toga ga je izvadio, ja sam ostala u šoku jer mu je baš bio mali ahahah. I nakon 10 sekundi jebanja sam mu rekla da se makne s mene jer me boli. Osjećala sam se kasnije užasno loše zbog toga. Zbog čega? Zbog seksa ili zato jer su mu lagala da te boli? A to je ovdje, ne bi se toga nikad sjetio, reći kao boli me. Nešto. Pa ne bi ni ja jebote kad imam malu kitu, šta te boli? Duša. Jebote život. Odjebala sam ga i on me je baš izvrijeđao i rekao da se prebrzo ljubim. A ja sam mu rekla da nema ritam dok jebe. Vi ste si baš ono na pas mater nakon jebanja. Da, zašto ste to išli? No, Baš ružna cijela situacija, ružna. Da. I ja iskreno mislim da ona ne bi trebala znati najgori seks u svom životu. Jer još nije gotovo. A do sada Ko prvo i to, Da, dobro. ali drugo, nije ovo do seksa, nego vi niste imali nikakve kemije, na silu si se išli jebati, šta ste mislili kako će izgledati, stari moj? Pa nije ovo to kao, nisi ni ti igra, nije ni on kriv, nego ste oboje, samo niste trebali to napraviti očito. Ali vi ste se eto htjeli jebati. Pa eto ti šta ti... To ti se desi... Ali on je izvadio princezu. A nema veze, stari. Znači, on je rekao da se prebrzo ljubi, a ona njemu rekla, pa ti nemaš ritam dok jebeš. Šta on jebi kao, Ali ti je rekao 10 sekundi, nakon 10 sekundi kako nije ni ušlo ritam. Da, on se zagreva, on je linearno ubrzavao, on je još kao a ona kao, pa nemaš ritma uopće, on kao, pa čekaj malo jebote, pa vidiš da ide... Dam ti vremena da Znaš, se prilagodiš. Kad ugljen u vlak ubacuješ, vlak za putnici kao, aj šta je ovo jebote, piško materinu, gdje je čuču, stari moj, ovaj kao, pa čekaj vidiš, da lopatam, brate. On čovjek lopata, stari moj, a još ima malu kitu, mora ono, Da. ekstra. Ga čuču, ništa, vas neste nestrpljiva, brate mili. I kaže, i naravno kao i svaki lik javljao se još 100 puta nakon toga, gdje bi ga uvijek sinala ili ne bi ni otvorila. Ružna situacija, meni je sad samo urnebesno, gdje ona njemu rekla da nju boli i sad on hoda okolo brije da ima veliku kitu, kužiš. Mene zanima njegova reakcija odmah nakon što je rekla kao, čekaj boli, on kao... Ovo još nisam doživio. Ne, ili bio kao, on kao, sorry. Jel to isfura kao? Možda ja izvadim. Ili bio kao, šta te boli? Te boli ruka? Stao s rukom na kosu. Da, nisam te počeo po slučaju. Da. Smiješno mi je taj, zvuči mi ko zaigrano svađanje. Ja, To vidiš neko ti malo mladenačko, pa ti se prebrzo ljubiš, pa ti nemaš ritma dok se jebeš. Mi da bi se sad, kad bi se išli jebat, nakon svega toga da bi bilo super. Da. Taj da eto. Preporuka. Preporučam gospodina. Jako me zanima koje su vaše individualne priče na putu do stand-upa. Koje su naše individualne priče? Neki dan sam našao mail iz 2016. jer sam se već tad subscribe-o na Luijevu mailing listu. Dobro. Znači rana 2016. Znači tad sam ja krenuo gledati stand-up, to je Luija. Tako da to je moj početak. Moj početak zapravo, ja sam valjda sa 10 godina možda. Da, mislim da imao sam 10 godina, taman je bio izašao Luijev iz 2008. Mislim da je Chewed Up. Na HBO je izašao njegov specijal. Ja sam tad išao kod bake stalno spavat i ona imala HBO, ja sam još do kasno spavat uvijek. I ja sam ti jednom ulovio taj specijal na HBO, valjda je tek izašao bio. I nisam tad skužio šta se događa, neki lik priča. To je baš ti reći, čudno da s 10 godina možeš ubrati išta. Pa ne, ja samo nisam skužio šta se to događa, zašto on priča nešto priča, ali ostao mi je u glavi bit koji sam tad vidio, a to je da ono, kad je još tamo bio sa ženom,
i kad mu žena ide drkat i onda on na kraju uzme njene ruke u svoje ruke i on sam sebi izdrka. I to mi se ostalo mi u glavi. I nakon toga nisam, 8 godina nikad više ništa ni čuo. I onda sam naletio opet nekako na Luja. Ovako ide biti Luje, kao ono prvo, žena ga pita kao da li hoćeš da ti ono, seksualni život im se raspada, i onda žena mu ponudi jedno mjesečno kao, uđu ti kao ono. I onda sad oni u WC-u, on kaže, ona sjedne kao na školjku, on stoji. Nije na školjci, tako je to u glavi zamišljeno. Na kauču ima kao ovako u grtaču, ovako. I ovako on to odradi. I onda nakon neko vremena se ona naljutim, ono počne raditi facu. Ne počne kam mijat ruke kao. Ja kao... I sam kao pa jebemo mater, ubijaš mi vund i onda na kraju uzme njene ruke u svoje ruke i izdrka se. A to znaš da je istina, zato je urnebes. Da. I toga se ne možeš sjetiti tako, to nije bilo tako. I što si onda opet naletio na njega i prepoznao ga sa... Mislim da i da sam sve što je postalo na internetu njega sam pogledao, oduševio sam se, znači ovo je meni bilo otkriće života. Louis C.K., njegov mozak i stvari koje priča, ja sam oduševio, stari moj, nisam mogao vjerovat. I onda sam pratio i onda već sam malo počeo dobivati neke ideje da bi se počeo baviti stand-upom. Mislim, ne bavim ga sve probati jer neka fora stand-up. Jer sam uvijek razredu sam bacao fore, klasična priča ono. Što se smijeli? Jesu stari, jesu, baš sam bio, i tad sam dobio prve lefove, i taj feeling... Ili onaj koji dobaci nešto razredu. Da, dobaci, kad profesorica nešto kaže, neko kaže ja bi dobacio nešto i onda se svi nasmiju i ja bi bio kao da. I to je bilo super i onda su taman cancelali Luja i nije bilo više njegovih stvari nigdje. I onda sam počeo slušati Bill Burr i onda sam njega otkrio. Nema je slađe nego kad ne znaš ništa, onda otkriš neku legendu. Da. Sad imaš 3 sata za pogledati. Sve imaš, stari podcasti, ja sam sa starom slušao podcaste, nas dvoje smo slušali njegove podcaste, ja igram igrice, ona slika i slušamo podcast. To je bilo predobar. I onda me on zapravo gurno više prema tome, kao ovo je fakat... Zato što je malo pričao o stand-upu u podcastu? Ne znam, samo znam da sam, tek kad sam njega počeo slušati sam intenzivnije počeo razmišljati da se bavim stand-upom. I onda sam se prijavio na prvi open mic i za jebanci. Čisto da me nisam mislio da ću se baviti time, još sam tad išao na fair, odjebao sam fair tada zapravo. Tada nisam znao šta ću uopće u životu. Ja sam bio izgubljen, stari moj, mislim izgubljen, boli me kurac. Ali onda kad sam došao na open mic, još par put, ovo je super stari, ovo je baš dobro za jebanci, nam razloga prestati ići jer je urnebesno zabavno. Osim što su ljudi govorili da ne dolaziš više. Doćemo mi na tebe sad, majmune. I ništa, da sam sam nastavio dolaziti. Bilo je besplatno nastupat, što je bilo super. I eto. Bilo je besplatno nastupat? Da. Da. Što si mislio da ti ćeš morat platit nekog da nastupaš? Pa negdje se plaća u Americi. U Americi se plaća, da. Moraš platiti tako još nastupat. Moraš dovesti ljudi ili platiti? Da. Tako da... I onda sam sam... Što je skoro fair. Da, pa je tamo. Je kolika je konkurencija, da. Tako da eto, ja sam krenuo i nisam nikad prestao. To je kod većine uspjeha, kao. Samo ne smiješ prestat nikad. Doslovno, kad tad jebute? Kad tad. Ti si prvi put kad smo išli na kavu, kad sam ja došao iz Rijeke u Zagreb, pokušao skužiti kako funkcionira scena u Zagrebu, ti si rekao to kao ne žuri mi se, kad tad ću živjeti od stand-upa. I eto. Sad je tad. Živiš, jedva, ali živiš. Živim. Živ sam. Živ sam od stand-upa. Mislim da je to ispravno za reći. A podsjetio si me, ja sam prvi put naletio na stand-up, biti nije klasičan stand-up, znaš da tog showovi, late nightovi imaju onaj intro monolog. Da. Na talijanskoj televiziji je bila popularna Saturday Night emisija, Torno Sabato, i vodio je komičar jedan, koji je biti komedi glumac više. Da. Komičar, komedi glumac, ne znam da li baš ikad radio klasičan stand-up, ali ima taj monolog. I stari, ja sam bio fasciniran. To je meni bio najbolji dio cijele emisije. Meni je bilo fascinantno koliko zanimljivo može biti da jedan osoba, bez ičega, rekvizita, bilo čega, staje na stage i da ljudi se smiju i da samo pričom. Da može biti zabavniji od bilo čega drugog. Da. Ali to je biti prvi trenutak gdje sam rekao... Sjeme je posijano. Da. I bio sam ti uvijek fan ljudi koji su u društvu duhoviti, ali ne oni koji se trude. Uvijek mi je bilo zanimljivo slušati priče ljudi.
Fascinantna mi je bila umjetnost pričanja. Da. Jer ja nisam imao. Još uvijek bi neke rekli da nemam. Neki. A day to day nisam... Teško da ću ti u društvu ispričati neku priču, osim ako me ne ponukaš. Da. No, nisam tip koji će sam početi pričati. Srećom, ne nukaju te ljudi često. Vraćaš mi. Da, pošteno je. Da, i onda se pojavila ideja, u biti, zbog te društvene dinamike, bilo mi je zanimljiva ljudska psihologija. I zato što sam zaključio da sam doma duhovit i da sestre i mama da očekuju da ispričam šta je bilo na školskom izletu. Znači, ja bi ti došao sa školskog izleta i sestra i mama daj pusti torbe, pusti sve kao dođi u boravak i ispričaj nam. A dok tebe nema, mama sestri kaže kao, aj kad dođe. Ajde, viš da je čovjek kurco ili. Aj kad pita da ti nešto priča, glumi da si on će to brzo pa idemo dalje. Jebi se. Ti zvoniš, sestra mami kada moram opet. Mama kao, aj, šta? Ono ima impro večer. Nije često. Nigdje. Glumačka. Ti pričaš sestra ga malo kao. Ali to mi je bilo fascinantno. A je, to je fora. To mi je bilo fascinantno kao, zato što ja sam imao uvijek vibe kao i školski izleti su glupi. Da. Koji sad bi ti ja pričao kako meni to retardirano sve bilo, a njih dvije doslovno miru od smijeha. To je fora jebote. Ali nikad nisam mogao rekreirati to, nisam, van tog okruženja. Da, pa nisi mogao biti svoj kao. Tako, ja sam skužio da je do toga, kao, do autentičnosti i sigurnog okruženja. Kad možda. Kad si to skužio? Pa u pubertetu negdje. Ozbiljno? Da. Napredno. Gro napredno. Mislim. Gro napredno. Ne znam. Da. Skužite uopće Možda pojam kasnije autentičnosti u pubertetu. U pubertetu? Više nije bila autentičnost, nego ja mislim slobode izražavanja. A to je to. Bez straha od osude. To je autentičnost. To je doslovno definicija. Ne znam da sam došao do srži da je to stvar. Pa nema veze, ali uopće taj mindset, ja moram biti svoj, ne smijem se bojati izražavati, to je pogotovo u pubertetu gdje si skroz bunjen i taman se tad kreneš oblikovati prema drugima, samo da se uklopiš, a ti si išao u kontra smjeru. Oblikuješ se prema drugima, to je istina. A dobro, opet sa željom da se uklopim. I onda to još gore, onda imaš dvije konfliktne ideje u glavi, kako da budem svoj, a da se svidim ljudima. To je zanimljivo, da. Da, ne znam da sam imao kako da budem svoj, ali sam imao kako da se svidim ljudima, vjerovatno, pretpostavljam. Ali zaključak je došao zbog primjera. Kao ovdje je, i drugačije se osjećam kad pričam nešto. Sigurno. I drugačije pričam to, i pred drugom publikom, i drugačije ovdje kao. I onda mi je to bilo jako zanimljivo, onda bi se vraćao kao ekstreman primjer toga i opuštenosti kao stand-up, jel tako? Jer onda ti pred 100 ljudi pričaš, jedna osoba. I to mi je bilo fascinantno. I rekao, jebate, ovo moram probat. I kao daću sve od sebe da to izvedem na najbolji mogući način. I dolazio ti onda u studija smijeha Open Mic, pokažemo zube od Plidentu u Rijeku. Imao sam ja dugo u planu, ja sam možda 2 godine planirao kao nastupat, a nije bilo Open Micova. I onda je došao Vinče i ovi i onda sam se ukenio i nisam se prijavio. Nego sam išao gledati iz publike. Cijelo vrijeme sjedim i mislim koja sam pičketina. Koja sam ja pizda. I gledam ljude koji se penju i mislim žasu su svi, ali nebitno. I ja gledam, oni su užasni, kakvi god, ali oni svi imaju više muda od mene. Da. Znači, ja sam veća pizda od svih njih. Ja rekao, ne, sljedeći put idem. I onda sljedeća prilika mi je bila, upisao sam i školu glume, bla bla, neki nastup. I onda sam nakon tog nastupa našao tebe zemljačinu iz Zagreba. I rekao, bože moje, kakvi debila ima u Zagrebu. Beggars can be choosers. Vinče ne odgovara na poruke. Što najbolje, Vinče mi je odgovorio na poruke. Evo, ja sam ti se bio javio Vinči, prije nego što je on bio Vinče. On nije imao nikakav following, prije svega. I ja sam ti njega našao na YouTubeu, gledao sam hrvatski stand-up i odmah je zapao za oko da ovaj dečko je smiješano. Da. Ima 2-3 bita snimljeno u studiju smijeha, ako se sjećaš. Da. Jedan su mu pokušali cancelat. Jedan bit, to je bilo online. To mi je poznato. To mi je bilo online, ima foru kao izlasci, kaput, staviš kaput, staviš drogu u piće. Urnebesno. I ja njemu pošaljem poruku, kao mene fuz zanima stand-up, I on kaže, stari, samo nastupaju, I to ti to. Ostalo nije još povijest. I evo nastupa. Ali tu smo gdje jesmo, da. Ali daleko si došao od toga do svog specijala, stari. Da, eto. Šta,
7.000 pregleda lagano. Užasno. Idemo dalje. Evo dalje. Molim vas dođite u Mostar ili okolicu ili Dalmaciju. Nešto blizu samo, prijatelji, ja vas obožavam, ocijepamo se od smijeha od kako ste objavili prvi podcast. Hvala ti puno, dolazimo na jesen u Dalmaciju. Evo jedno pitanje, što vas radi kod patriotskih žena, što kod feministkinja i što vam je kod obe turn off, to jest koje osobnosti, ovako stereotipno? Što Ova vas radi? patriotska. Patriotske žene, Žene bolje kuhaju, vjerovatno. definitivno. Drže do nekih tradicija koje su dobre. Kuća će biti čišća i večera će biti ukusnija. Da. Jer je vidjela šta je bilo njenoj mami kad večera nije bila ukusna i kad kuća nije bila Čista. To su uglavnom cure s iskustvom. I to je lijepo. Lijepo je kad je večera ukusna. I kad je kuća čista. Predivno. Znači prednost. Predivno. Ne. Ti se onda ne moraš zamarat. Da. Ne moram ja prat suđe. Da. Ko jađo neki. Jedino što se ti moraš je sjediti ispred televizije i čekati da ti se sve donese. Da. Realno savršen I bit ćeš život. bolje. Savršen život. Stari To nam se moj. sviđa. Kogod kaže da mu se to ne sviđa, laže. Da. Kao ne, ja želim probleme. Ja želim svađat svaka 3 dana. To je suđe opravo. Ne, starima, daj mi robota. Koji nema svoje ja, koji ne razmišlja. Prednost patriotske žene je to. Tako, znači vrijedna je. Vrijedna je. I život je vjerojatno orijentiran tome da je tebi lijepo. Da. Da je njezino mužu. I ona je ponosna. Moj muž ne... Ja sam znao čut stare. Tako više ne rade žene. Nedeljom pred misu se hvali. Moj muž, pa neće on meni morat, neće da on pere suđe. Pa nisam ja bilo ko da moj muž pere suđe. Da. Znači, moj osobni neuspjeh je da je moj muž pere suđe. Da. Eto. To ćemo, izredat ću ovaj tu klip, izbacit ga bez konteksta kao. Izbaci, samo molim vas, kurac. šta mi volimo. Bolje nas kurac, izbaci, to će biti hitre nam kontroverzni klipovi. Da nas se malo hejta. Ali koja je razlika u mentalitetu, u kontekstu toga da je, stvarno su žene nekad se ponosile time da njezin muž kao ne mora ništa raditi po kući. Pa i danas jer se je neke njoj žene to ponose. ispod časti. Neke to je... Ali ako je, ne znam da li to verbaliziraju. Stvarno. Da. Danas ima stigma. To je sad stigma, Ima stigma je donekle biti domaćica. Kao šta ti, svom mužu, onda druge ženske se po njoj. Ove sretne žene koje imaju karijeru i 3 mačke doma. Sad idemo na tu stranu, a? Samo da znam, evo. Kaj pršte od zadovoljštine. Okej, aj. Dobro, prednost je... Ajmo sad zajebancije na strane, da možemo kao reći. Gle, patriotska žena može biti feministica. Može. To jedno ne isključuje drugo. Ne znam što si ti misla kod feministkinja, koja je razlika među patriotske žene i feministkinje. Feministica je po definiciji žena koja se bori da muškarci i žene imaju jednaka prava. To bi trebala biti svaka žena. Ne da se nego kao, to je samo stav prema društvu. Da imamo jednaka prava, što je fair. Mm-hmm. Tako da, ja se nadam da je svaka patriotska žena feministica i da želi imati jednaka prava koji svoj muž. Ja sad, ako nam misli na feministkinje, možda misli na ove zastranjele feministkinje koje seru po fraje, one te sam naporne ženske koje su feministkinje samo da one imaju neki dio osobnosti koji je iole zanimljiv, jer ostatak nemaju. Sad, kod njih šta je napaljujuće, kod patriotskih žena što su sigurne u sebe uglavnom. Kod patriotskih? Da. Sigurne su sigurne u sebe one, da. Da. I dobro. Sigurne u svoju ženstvenost. Njima je ženstvenost ono čime se diče. I to je meni napeto. Kad ženska prihvaća svoju ženstvenost. Da, ne gleda na loš način na, ajmo reći, ženske poslove ili uloge ili nešto, nego čak uživa u njima. Tako. Kao ono. Tako. Voli pripremat hranu. Tako. I takva žena od muža isto zahtjeva da on bude muževan i da on radi svoju polovicu posla u životu. I to je skroz fair.
Šta je turn on kod feministkinja? A tu mi samo seksualne fore padaju na pamet. Znam što si htio reći, vjerojatno. To što sve pada u vodu tokom seksa. Da. Znači što je, postoji taj flip side. Da. Što je ono, jel tako, fora kontrast. Da. Budete kao Tu padaju maske kao... Da. Kao vani si, a doma si kao Zašto si ovo to tako? ne znam. Pljuni mi u nos, ono. Šta već. Radite prljave. Ja mislim, da, valjda možda ta bahatost, ali onda je možda ta nježna strana rezervirana samo za tebe, možda bi mogli da, i takve želje žele da ih neko dovede u red. Tako da ja vjerujem da je to eto nešto tako. A šta je turn off kod patriotskih žena? Zadrte mogu biti. Mogu biti zadrte, može znati više Thompsonovih pjesama od mene. Može biti... Asocira se u sve te osobine jedna zatvorenost možda uma. Zatvorenost kao, uma. Ne, to je tako i točka i ne mogu prihvatiti ništa drugačije, jer je ovako ispravno. Tako je. To može biti. To je turn off, jer je to automatski manjak onda inteligencije. Ali nije nužno da nije inteligentan, nego je samo zatvorena jako. Da. Krutost, znači zatvorenost i krutost. Uskogrudnost. Eto. Turn off kod feministkinja. Frizura. Moraš paziti s magnetima oko nje. To je isto, da. Definitivno frizura. Obleka isto. Oblače se isto žasu. Da. Često su i vegani, znači generalno prehrana. Ne možeš jebate burger ići pojest kod trovača nekog u kvartu, jer je merzure. Trovač je šovinist. Da. A di ćeš boljeg burgera nego kad trovač šovinist napravi burger. Još ti baci neki komentar da ti je ženska ružna. Da. S kojom si došao. Ma to su čari Balkana jebe. Da mi se šiša ispod kosilice neke. Šta je to undercut? Stavite da me jebeš jebate. Eto, jesmo posrali sve što se da posrati. Jesu. Idemo. Kancelanje, ovo ćemo namjerno loše izmontirati. Da mi izgledamo loše u klipu. Što gore, da. Idemo dalje. Evo, pa dobro sam ti pitanje postavio. Reci ti meni, Leone, koliko para biš ti trebao prihvatiti da postaneš gej na jednu noć? Ili na pola sata? A da ti baš ti može raditi šta god hoće. Znači, nema lagano. I to od prve minute kreće... Pa gledaj, ja sam u duši filantrop. Dobro. I ovisi koliko je para je moguće. Tipa da, ako ja sad kažem bilo koju cifru i to će biti kao da, stari, gruno bi neku masnu cifrolu, stari, šta jedan tip jebote. Koliko štete može napraviti jedan tip? Ma šta jedan tip nekih bude, brate mili, koliko hoćeš, stari moj. Jebote, nije koliko hoćeš. Ma brate, boli me kura, znaš ti koliko dobroga mogu napraviti na svijetu sa hrpetinom para? Brate mili, znači, nema koliko svjetskih... Ti već si odlučio. Ma brate mili, nisam odlučio, pa nema, svaka kažem, ko sam ja da moj šupak stoji na putu sreće tolikim ljudima s koje bi ja usrećio s tim parama? Ok, znači odgovor je da. Ja sam spreman prodat svoje principe i za sve šta stojim, za određenu količinu novca. Ali ne jer ja hoću te pare. Ne bi ja s tim parama, ne bi ja koristio te pare za sebe, ja bi ih koristio za druge ljude. Dobro, sviđa mi se. Ajmo vidjeti kolika je to cifra. Ne, tražimo minimalno. Tražimo minimum, nešto ti neko platit, ne razumiješ, 100.000 eura previše. Tražimo minimum, šta ti je minimum? Barem onak. Neko kupuje auto i pregovara, želi najmanju cijenu. Pa barem onak 5.000 eura. Htio sam da baše kao 5.000 eura. Koja je minimalna cifra? Barem 100 miliona eura. Ma daj ne sad si ga prostor da bilo jedan. Ti sjebe 100.000 eura sigurno. Ne, Ne, 100, glupo si rekao, to je previše.
Ok, za koliko bi ti? Je tebi 100 milijuna previše. Ajde reci. 100 milijuna je previše generalno, za bilo šta je previše. Što je? A što škup Ronalda jebote. Stari moj. Ne znam što je toga ovo smiješno. Odlično, dobro. Ajde, za koliko bi ti? Ne, došli mi do svoje sebe, ne može biti 100 milijuna eura. To je! Zato jer gledam, treba biti dovoljno veliko da ja ne razmišljam, jer šta? Da se ne dvoumim. Ne, ja želim doći, znaš koju ja cifru tražim? Ja tražim cifru da tebi nije 2-3 dana se nečkaš. To je bilo Ne nečkanje. možeš spavat po noći. Gle, ja sam to sad rekao ovako, kužiš, 100 milijuna eura. Ali kad bi mi neko stavio aktovku sa 100 milijuna eura i dobio tog lika tu koji je ovako kao... Ja bi bio kao... Sad bi krenulo bi nečkanje, kužiš. Ne bi ja kao... 100 milijuna eura bi krenulo nečkanje. A? 100 milijuna eura bi krenulo nečkanje. A nije do para, buraz moj, to je da ne možeš nikad ne biti jedan u šupak nakon što te ne neko... možeš imat kao god okrenješ. Zašto ti mene toliko slikaš ko pedera sad ovdje? Ajde sad ti! Uopće. Ne, ja sam siguran da je 100 milijuna eura previše za tebe. Znači to se desi kad ja forsiram da nešto smislim da podijem si kao znaš šta pederu? To je tvoj! Evo da, je, okej, ali mi je, zanima me, mislim da je 100 milijuna eura sam. Evo. To je kuper. Srok. To se praviš špij na podcastu. Ne može, 100 milijuna eura je previše, brate. Da si rekao 2 milijuna eura bi ti vjerovao. Ne, znaš ti želiš reći da ti neko 40 milijuna eura ponudi. Pa da, 40, Jebate, me razumiješ. 40 milijuna eura možeš kuda. Ne, to je, ne bi. Ne bi. Nema, ne, stari. 40 milijuna eura. Ajde okreni, Za pola ne, sata. okreni za sebe. Pa milijun eura. Ti bi za milijun eura dao Ne, dupe. ne. Ajde reci. Pa između, gledaj, mislim da je 40 milijuna eura. 40 milijuna eura. Jel to cijena za nečkanje ili cijena kao pristajem odmah? Nečko bi se. Imaš mrvicu na desnom kapku. Ovo je nečko Oraka. bi se 40. Još uvijek. A ne, Nije, šta? Pao ti je, da. 40 milijuna eura, ono, morao bi tjedan dana razmišljati o tome. A 60? Manje bi se nečko. Manje bi se nečko. 60 bi izglumio da se nečko. Ja friendovima i ono ženi kao ne znam što da radim, ja znam. Ne znam, čekaj, razmišljam. Da, možemo mi tu špekulirat koliki je ko peder, ali kad bi došli pred kućnu, smanjila Da. bi se ta cifra brzo. A šta, nisam sad napravio 10 minuta podcast. A jes? Evo, hvala, ne, znači. Ali, evo, o čemu? Ali neće biti klipova, ovo ide samo u podcast. Okej. Ne možemo više pederuka staviti Okej, klipove. okej. Pozdrav, imam jedno pitanje za podcast. Zanima me kako vi vidite i kako bi probali objasniti razliku između neke kao fore, smiješne priče, teme, koja se kaže u društvu i nečega što bi se dalo iskoristiti za stand-up. U zagradi, inspirirano jednom epizodom gdje prođete hrpu fora, priča i zajebancija i onda nakon svega toga Antoniju za nešto specifično kaže vidiš, ovo bi mogao iskoristiti za stand-up. I sad još par pitanja, ajmo prvo možda na ovo odgovoriti. Zanimljivo opažanje i jako interesantno pitanje, jer često nekad neko kaže mi u društvu mi ti imamo stand-up u društvu, ovo je tip full duhovit, ovo je smiješno. I kako napraviti razliku između Pa gledaj, humora u društvu i humora na stage? teoretski, čisto teoretski, šta god je smiješno u društvu može biti smiješno na stage-u ako si dovoljno vješt da preneseš cijeli kontekst te fore. Jako točno. Čisto teoretski. U praksi borderline nemoguće. Da, dobro, istina. Ali eto, Da, tako je. zašto? Preuzmi. Zato što se humor u društvu
oslanja na dinamiku tog društva. I često situacija, recimo sad imaš neko formirano društvo, 4-5 ljudi, i sad neko novi dođe u to društvo. I sad ovi se smiju, ne znam, možda sad 11 na večer i ovi umiruju od smijeha nešto. I onda ovaj kaže, ja znaš kad je Ivan, kao on ispovraćao se pored ove ženske na maturalcu. I onda kad neko povuče kasnije, da, ako je Ivan, ima dobar ulet, nešto. I sad ti kao neki outsider priključiš se tom društvu, gdje ljudi umiru od smijeha, a tebi nije to duhovito ništa. Zato što nisi upoznat sa svim osobnostima u grupi i sa dinamikom koja postoji već. I s kontekstom u kojem taj humor oživi. Koji možda i nije neki hit humora. Ko naša fora je za pederluk ovdje, ko je gej, ko nije. Dio je smiješno jer je nama to smiješno, dio je smiješno zato što je već isfurano nama i dupli kontekst kao toga. Ali da bi neka fora na stage-u bila smiješna, mora biti jasna svima. A što znači da moraš prenijeti kontekst te situacije publici u roku od 15 sekundi. Neka je 30 sekundi. Da li ti možeš opisati tu situaciju u 30 sekundi i onda njima to bude smiješno. Jer da bi publici bilo smiješno, kako se Ivan izrigao na maturalcu. Stari, to ti je teško isfurati. Jer moraš ti njima objasniti kakav je taj Ivan inače. Moraš ti opisati cijelu situaciju. Opisati ta cura koja se njemu sviđa od drugog osnovne, me razumiješ. A oni nisu emotivno povezani s Ivanom i boli njih kurac za Ivana. I zašto bi njima bilo smiješno što taj Ivan kojeg oni ne poznaju izrigao se ispred cure. Znači ti to moraš onda na stage-u ispričat kao prvo vjerovatno ko da se tebi desilo, da se oni mogu bolje poistovjetiti sa njima, zato i tako ćeš bolje opisati emociju koja se dešava i da se publika emotivno poveže sa tom situacijom. Eto, stand-up je vještina prenašanja konteksta nepoznatim ljudima. Da, u kratkom vremenu. Da. Znači, eto, kontekst. Što mislite, koja je razlika između smiješne osobe, u zagradi netko tko je očito smiješan u društvu, i stand-up komičara? Ima li razlike? Možda je baš jedna od razlika sposobnost da se prepozna razlika između prolazne šale i nečeg što se može razviti u bit. Mora li osoba uopće biti smiješna da bi se bavila stand-upom? Ne mora. Znate li neki primjer netko ko nije nužno urnebesno uživo, ali napiše dobar materijal za stage i onda ubije? Znamo. Ne tebe, nego ti znaš. Smiješnost i duhovitost. I da li je potrebno biti smiješan za biti dobar to nismo ispričali, da, okej, šta hoćemo reći moje. Duhovitost i smiješnost. Tvoja teorija... Moja teorija, duhovitost i smiješnost. Definicija, Leonova definicija. Da, meni je duhovitost namjerna, smiješnost je slučajna. To je glavna Ja mislim da je to dobra definicija. Da, mislim da je to glavna stvar. I onda se iz toga veže da je duhovitost se može uvježbat. A smiješnost se može uvježbat ako rasteš kao osoba i sve si više svoj. I onda imaš manje filtera. I onda ne namjeravaš reći nešto smiješno, a bude smiješno. Tako se može uvježbati smiješnost. A duhovitost je puno korisniji skill za stand-up jer je puno praktičniji i lakše ga je napraviti nego narast kao osoba. Makar bi trebao oboje. Tako da je za stand-up mislim da je bitno biti duhovit više nego biti smiješan. Ne znam koje je uopće pitanje bilo jebote. Koja je razlika među šta nekoga ko baca fore u društvu i komičara? To je bilo pitanje. Da, i da li znamo komičare koji su odlični, ali u društvu nisu smiješni? Znamo, jer to je, kažem, duhoviti su, a nisu smiješni. U smislu, znaju smisliti šta će biti nekome smiješno. Da. Ali nisu svoji, nisu autentični i onda ne možeš... Kako pričaš s njima je samo, ja ne znam jesam se ikad nasmijao nekome ko nije svoj, pužiš. Mm-hmm. Osim ako nekad prosija neki dio njihove autentičnosti kroz tu maglu glume koju rade i onda slučajno. I to mi bude urnebesno. Da. Da, ti si fan ljudi i ti neke stvari stvarno ubereš. Recimo kod nekih ljudi gdje ja isto čak ne uberem nekog na stage-u ili nešto, ti možeš vidjeti možeš zanemariti neke stvari i vidjeti šta je duhovito kod tih ljudi, odnosno smiješno i duhovito. Tipa... Eto primjer, to sam te pitao, da li sam smiješan ili duhovit? Da, ja ti bih rekao da ti si oboje. Ali i da li ja nije mislim, okej. Ali nije, tipa to što se kuži kad ti nešto, tipa ne znam, onaj line sa Krivolovom u prošlom podcastu.
Dobro. Kužiš? Aha. To je smiješno bilo. To ti je u tom trenutku, ti si kao, to je ono, i to je stvarno ti je, duh te povukao na tu riječ. Tako jer je je. to ta asocijalna, nisi ti sad kao, sad ću ga Ali ja. sam znao, ono, ja sekundu prije nego što kažem, znam da je duhovit. To je u tome je ta, i tu se onda taj komičarski mozak, i tu smiješnost i duhovitost krenu se spajat. I onda dođu do, gdje ti zapravo instinktivno si duhovit. I to se onda blura, jer ti si svoj, autentičan si, ali imaš komičarski mozak koji cijelo vrijeme smišlja nešto u pozadini negdje i onda se tu blura granica. A i danas nekad znaš nešto reći šta ne uopće nisi mi da će biti smiješno, samo jasno, da. Samo ispadne da se izurlamo. Da, nas ne smijemo oboje. Da, a nešto je isto zanimljivo koje recimo drugih komičara i to. Nama je možda lakše i prepoznat neku autentičnost na stage-u ili ne, ili možda znaš te ljude u backstage-u, ali isto mislim da je razina stand-upa u Hrvatskoj, dobro, mislim, nije da nema toga i vanije, ali u Hrvatskoj je dovoljno niska da prolaze stvari koje nisu očito autentične. Da. Ili možda naš smisao za humor gravitira tome da mi stvarno želimo vidjeti nešto autentično na stage-u, a mora biti i duhovito, ali jako je važna ta autentičnost. Da. A ne neko ko priča stvari koje su smiješne. Da. I da publici bude smiješno. Mislim da je to glavni razlog zašto je jako dugo kao se pričalo i još uvijek se kao ta stigma da je hrvatski stand-up sranje. To je toga, da. I ljudi govore, ljudi to izražavaju na ne skroz precizan, ali ne ni na krivi način di to pisuje ko neko krevenje, i to je zapravo to di ljudi nisu svoji na stage-u, nego ti prodaju, osjetiš da ti prodaje spiku, jebote. Ti mene sad jebeš me, stari, jebeš me sa svojim mikrofonom u šupak, starima, daj pričaj normalno. Pričaj normalno, da. Zanimaš me, platio sam pare, piše tvoje ime na plakatu, platio sam pare da vidim tebe, a ne da mi ti prodaješ nešto. Prodao si već, tu sam. Aj prestani prodavat sad, nego mi reci nešto. Odličan opis. Upoznaj, hoću da te upoznam sad na stage-u. A ne mogu te upoznat ako ti pričaš gluposti neke koje si ti zabrio da su smiješne. I to će proći pred nekom ekipom, a ta ekipa isto ne kuži šta je autentičnost, jer većina ljudi nije autentična. I onda oni neće ni moći prepoznat neautentičnost, ali će oni prepoznat autentičnost iako nisu autentični, i onda će im autentičnost biti smiješnija. Autentičnost je uvijek, ja se nadam, smješnija. Tako da, zato što postoji neka vještina iza stand-upa koju možeš naučiti, možeš biti duhovit i napisati nešto duhovito i naučiti to ispričati na stage-u. Ja iskreno možda, ne znam, i prije što sam se bavio stand-upom nekako namirišem to, ali sad pogotovo. I još uvijek, ne znam, ako se recimo stand-up od Leona i mene nekom svidi ili ne svidi, u oba slučaja ne možeš reći da mi nismo isti na uživo i na stand-up. I na to sam najponosniji. Da, znači... I nisam dugo bio, da ne bi bilo. Dugo nisam bio. Sve si bliže, oboje smo sve bliže i bliže. To je stremiš tome. Ja mislim da smo oboje možda najbliže na sceni u smislu autentičnosti na stage-u i ja sad to prepoznajem. Vinča, dao ste ovaj primjer na početku podcasta, on je isti na stage-u i zato ga ljudi vole, kužiš. Zato jer on svoje ne glumi ništa. On ne glumi da nije ono što nije. Sad tebi se nekom sviđa, nekom ne, ali je autentičan je, da. Nema veze, kužiš. To mi je stvar. Ali ja sam to prepoznao kod sebe, kad se meni prestao događati onaj trenutak kao prije nastupa, dolazim na stage i sad smo u stand-up modu. Ne, nek sad se samo popnem na stage. To je sad jedina razlika između mog nastupa i mene ovako je, sad sam tamo. Ali nema nikakve druge razlike meni u glavi. Naravno da ja pričam fore koje sam smislio ali to sam ja sad. Da. I zato više i nemam, to sam pričao o tremi. To je mene, nije meni, ni sad ja nemam tremu jer kao sad sam nego samo, sad napokon, ne bojim se da neću dobro odglumit ono što sam htio odglumit. Jer sad ne glumim, sad samo znam šta imam za reći. Ako znam šta imam za reći, nemam zašto imati tremu. Dobro, da. Stoji. Tako da naši specijali zaslužuju više pregleda. To je poanta. 10.000, to je poanta. Tako da, nadam se da ljudi vide isto što i mi vidimo. Da. Meni je ta autentičnost, kad gledam stand-up, baš jako važna. Da. I čak nije ni bitno da li su priče, da li se tema. Nije mi bitno tema, bitno mi samo da osoba koja priča to na stage-u je osoba. I možeš ti koristiti sve svoje alate koje koristiš
Kužiš ono, jednostavno da znaš da kontekst mora biti jasan, znači ti Da. neka ono zanat Postoji je iza teorija, toga. postoji teorija. Zanat postoji, Da. to zanat postoji. Ti moraš znati raditi to što radiš, ali dalje da ti to radiš, a ne neka persona na stage-u. Eto, mislim da je to glavna razlika. Tako da ima na sceni ljudi koji imaju objektivno dobar stand-up. Meni je sranje, osobno. Kada ga gledam. meni isto. I tebi isto, meni je sranje od stand-upa, dobro, ali dobar je. I kada pričaš s tim ljudima u backstage-u, uzeo biš si stolicu i razbio bi sebi o glavu. Samo da ne moraš biti u njihovom društvu, jer je užas jebote, mislim. Nisu nije loši smiješno. ljudi, Nesu nego loši samo ljudi. Samo nemaju dragi su, ako samo samo- nisu smiješni ni malo. Da. Eto, ni malo nisu smiješni. Kako bi neko u komentarima na TikTok rekao, cijepljeni od humora. Jer očekuješ, jer ja sam nisam odrasao, ali ja sam u toj kulturi comedy sellera, kao table, To je legendarno. Postoje legendarne priče stand-up komičara koji se druže prije i nakon nastupa i ta hengovi radimo mi. Ja sam sanjao o tome. Ja sam sad to, dok ja i ti nismo oformili svoj vibe i svoju neku džir, kužiš, toga nije, ja nisam doživio osobno. Ja isto. Nego dođeš, što smo mi, kao što šta bi mi trebali biti duhoviti ovdje. Da, i šta mi trebali cijelo vrijeme patat forice i roastat se i ovo. I što nije smiješno da je neko ima loš nastup. Da, urnebesno. Meni i dalje jedna od omiljenih stvari mi je kad neko ima loš nastup, Da. ako je inače dobar. A pogotovo ti i ja. Kad nema svađe. Kad mi bombamo, A bombamo nekad. a pogotovo tipa ako samo jedan bomba. Ma to je tako slatko jebote, baš divota. Lijepo je gledat kako se neko koprca na stage. Skoro mi je draže nego kad imamo obojica dobar nastup. Ma da, pa naravno, jer dobar nastup očekuješ, ovo je iznenađenje. Da. Puno mi je draže, umjesto da obojica imamo dobar nastup, draže mi je da jedan ima odličan nastup, a drugi da je bombo. Da, I a to je- rijetko se desi. Rijetko, ali to je zanimljivo je, kao šta se desi. Ali znaš šta se desi. Da, znaš šta se desilo i kao... Na početku urlanje. kad se on rekao, ja ne znam, jebote, Da, izgubio sam. da. Ne, to je najsmiješnija stvar. Tako da, a nekim ljudima to nije smiješno i to je simptom njihovog nedostatka i samouvjerenosti možda i jednostavno znaju da nisu smiješni. Da. Jer ti ako znaš da nisi smiješan, duboko u sebi sumnjaš. Trudit ćeš se jako. Trudit ćeš se jako i biš ti jako stalo šta drugi misle. I tu si izgubio. I tu si izgubio, Izgubio da. si odmah. Da, tu si izgubio i onda nema smijeha nakon evo, stavljam svoju teoriju sad na stolu. Nakon lošeg nastupa, ja i ti ćemo se umirat od smijeha nakon tog nastupa za stolom, bit će nam ekstra zabavno. Pa ko u vlogu u Buzetu, to imamo u vlogu onako bojica kao kako smo pojeli govno, jebote, masna crkaonica je bila stari moj, ali urlanje. Urlanje. I sad, ista ta situacija, ista gaža, recimo svi su bombali, ovi jebote. Kurcu ekipa. Nairitirana čak. Da, žičani kao, ne mogu vjerati da se nisu smijali, pa nisu Loše smijali, volje. jebote, šta sad? Nije im bilo smiješno. Eto. Postoji razlika. A je ga, kenjamo bi isto predugo. Aj. Za kraj, koja je početna točka? Očito ta osoba se želi baviti stand-upom, je veliki fan, pita kao... kako Bolje se kuži smišlja. komediju nego većina komičara, rekao bih, na sceni. Da, ovo su pitanja koji se ne postavljaju svi. A trebali bi jebati. Trebali bi. Kad pišete šale kao kako napisati, koja je početna točka? Da li je ideja, da li je nešto ti se desi u društvu, kažeš nešto smiješno i onda kažeš, a taj dio je smiješan pa idem to konstruirati u konkretnu priču. Miks inspiracije i želje za pisanjem. Da. Minimalno je što sam ja imao je želja da pričam o nečem. Da. To je minimalno, nemam ništa. Samo nešto mi tu golica kao želim reći, to je to. Da. Želim nešto reći i onda šta želim reći, kako želim reći, koji su moji kutovi gledišta i nekako humor ispliva iz želje da kažem nešto. Najviše što sam imao je konkretan punch. Da. Tipa ja i ti na kauču, kažem ovo i može se biti paranje i zaključim ovo se da prenijeti na stage. To je najviše i to je najbolje, kad imaš punch. To je najlakše, jel? I to je podcast. To je to. Evo ga. Ajde, zapratite malo kad su nam 14. idući epizoda. nastupi. Čisto da vodite računa kad smo blizu vas. Često nam šalju ljudi poruke kad ste tu, kad ste tamo, pokušat ćemo ovo što imamo objaviti.
Tako da bacite oko, pogotovo za Drugi i Srbiju. treći 10. Srbija, Tako je. drugi Novi Sad, treći Beograd, Dalmacija nekad nakon toga smo Da. rekli, nismo to dogovorili. Cijelo ljeto smo u Zagrebu, petak, subota, ne svaki, ima par iznimaka, ali skoro svaki petak, subota smo u Zagrebu. Na Instagramu su šovi. Sve će slinkovi. biti najavljeno, sve će biti najavljeno, Ej, samo pratite. vratite je. Ja. Banite, starima, šta radite u Zagrebu, starima neće doći kod nas na stand-up, buraz moj, ubit ćeš se. Tako da, imamo- Pogledajte jebeni specijal. Ajde, ne morate ga ni gledati, stavite ga da se vrti u pozadini, da dobimo view i like i komentirajte nešto, pogurajte na malo algoritam, čisto da, želi bi da ljudi pogledaju to. To nam je želja. Ne želimo da se ljudima svidi. Da, Želimo ne. da ljudi to pogledaju i onda kako da će imaju biti. kako mišljenje ko hoće Da. o tome. Tako da, see you niggas. Peace out.